Kinoilam jong ke FKJGP Southwest Khasi Hills Negasngi kelepen pau ya kejing kemen ke bakraw. Hadin ba usembut Menteri Rangba ubadi pet ya ketanat Public Work Department uba prestun tensong ulepen tip ba ka sorkar kala shimkhia na kebentaban pa pentre no iklai tili ki surok ke badon na ketiga than. Haba keren begila pathai khubor hadin kejing kendu usembut Menteri Rangba na keliang Presiden ulai thu bah kejing keren kila yo kejing kular ban shimkhia no mardori kiti kejing dawa begila pensngau ki badai na kebenta kejing mentoy jeng ki pat ba kathan bro kawai. Yo bani kendu yo Deputy Chief Minister Dikti CM jongka jalan kerja jongi ubadi insya dia tanat pribadi berestun tensong tena kalian juga sengila yo man bu ini murandom kemat jongi ban panjing syai badai bani surok ba na kalian jong Chief Minister dorong jaga jalan jongi kontrak kisang ma ilapan benar haga sipotrik jong benai di sumbar jong sumbar jang rusau man omba ia dengan surok na wiloi hadu haken yong kabadi kalau sanction kabadi chisma arkukurung tinggi wan man panjing syai habis dari surok na kaliang jong TCM Minister in charge jong tanah penduduk ba keren syayangi ba mentang instang man penmi ya order ba kini konsultan kini yo ban late page ban survey ni surok ban sina DPR di wong wat kuslai ba dari surok kan long comeback tina kaliang jong ya seng iso ban ai burom ia ga sorkar lembaga tanah pribadi di CM kibala shimkhia gani surok bat kabaar kabangiwan gani pur kalong ban penhe ya surok na wiloi haduha randikor kaba peniasno ya ga distrik jongi ka haragi sultanan ini surok ru mana kaliang jong minister in charge lo penti bengi keseng bagi ini surok hakafisuan kedai baik ban nadu na wiloi hadu plawan broy kabaki kila long la syok lo asyorangi ba lati kena baik bat kabalai kalong ba ngiwan mania kendu kene por kalong ba in nadu na nakhat pra hadu hajingking ranikor kla dega tulin na jingking ranikor 100 kilometer hadu lat ali koreng kadang tang singkil lin tina kalian juga seng ngilak sim isu ya ni ga surok na du mensua hari ni par yo mania kendu minister hari mentas nging ya kendu bana kaliang jong minister wong mangla khot meeting la license sosin ya kini company bakal don ka jaka ban senano tu wong wat kuslai ngede ya ni ngi kemilanti ma stangkat tu kan nepor na kaliang jong minister na kaliang jong ka department kan yo ban menteri kam no ngene ka surok ka ba namar ngi i bala daduk tang ka wi trok kapan sakut dai kenta lai kenta so kenta tinggal nomor baka jingrit pala dari surok na nang tuli jingking tinggal kaliang jong minister wo yani bila simkhia nomor nglawu on na kaliang wan hi dari jong ban pej dari jong hikmat na du snem ki bala lait ka bangi ngila sim isu gini ga surok ti lo kubur hikmat jongi wong wat kuslai ini ki bab ke ka bab pipiwan ra ini si na kaliang jonga ngla simkhia ti hari tang kawi kalong wajing ka par ka jongi nak manta jongki paj ba nong song sinong juga distrik ka jongi ma lana syai lesi singi na kani surok la trikam ni subha ban ya trilang kenang ba ki jingmentoy aku ya distrik ka jongi kin yaj baik namar ku maong baka surok ka dei budlum juga yok ka kot te nginget bana kalian juga sorkar lembang minister in charge yo ban ki gini ki jing dawa ki jongi ke ba ngingin sa ayo api gi media hari ni sengi tinget ba ngin supet ikan kensa longkam nang nisha kemat ten kaliang jong lo kular skam kemat jongi ba wat kuslai na kaliang jong ang la simkhia gini ka